Jacqueline Twinumjuni ayizire nakoza mpaka kitebe cha Vision Group aho muri Boma Mbarra ubu hari kushaba ubwezi bwa miliyoni ena ngo aze kweraguruza za kuntomera kandi hapiti harubaje n'imotoka kuko nkwasirebe bipapura nitwe side mukono gwa mosho ziri piti ubwa buryo zirye motoka kaza kweshangana yeshanganya mahasi ya basi uwatu tomire yarabire. Jacqueline w'imyaka 53 n'inzara ya isinjoro konko bwahati natura wenka umur Katete Mbarra kandi hona natebya okuyabwine butandu yapchi ekamuhendagura yantira hirwaro ubu mu njogwe yansharira miliyoni ina nashashira honjeze nabasize nk'imitwaro ashatu izindi tinkurebaho kuziha niko kweyambisa TV Radio West ngo bundi bakanyamba kabona nko munyambabazi akankwatiraho ogu najangwa akazahomba bubekira gujo konka sente zamurema ugayitsereho neza kumarabya omuka TV mbwenu nashaba nyambabazi hamwe n'abebembezi batari bamwe na bamwe okubasa kumwirukanjira sabo buyambi nanogo kuguru kwanje kwa twiki ubundi nkabona abanyambabazi bakankwatiraho nkaba umuntu ngakira agaruka yiguyenzi tinyine buyambi bwena oyino bwezi bwona nabaza kumwishyura kurabira hanamba nota nshanju n'ibiri 53 nkaga nemwe nshanju ningashi nota nshanju 3 kinane 53 99 kana nambezi zona ziriyo mazina ga Jacqueline Twinumjuni Gashakwa Sandy William.